ki khubor ki babnya ka jingelap election na ka benta ke election sha ke yang darbar thauan ka Karnataka kalanang yo bor ha ka ba menteri rang badu kari Narendra Modi ula penlong ya ka roadshow ka ba 800 kilometer ka ba Bengaluru ne kasngi haswa jong ka election sha ke yang darbar thauan ka Karnataka kabala kring ya bun ngut ki pajba asilenter ka lentiya ke jong u MP ka Bengaluru PC Mohan bad u Tejaswi Surya kila senran lang ya Modi lasdang ya kani ka roadshow na Someshwara Sabha Bhavan kabadon ha JP Nagar ha ka Porsche Phaubaji Minstep bad poi ha Gokak Movement Park kabadon ha Maleshwaram ha ka Porsche Tengsngi kajing thap vote na ka benta kani election in penlong ha ka Phau trik ujemang bad kajing nyaw vote in penlong ha ka khatlai trik ujemang haba ajing keren ha kajing yelang pajba Modi ula ong ba ka sarkar ar engine jong ka BJP ka trish tamban wanra ya ka roy kapar klem dale shliang khmat नहीं छोड़ेगी वो एपीजमेंट तुष्टीकरण तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना गाली ओबीसी समाज को गाली लिंगायत समुदाय को गाली और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली कांग्रेस की इस कूटनीति से पूरा कर्नाटका नाराज है।